Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awuthi kanje mntana sekhaya awu like i-video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke i-video esifakayo. Yonke ube umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riveros njengamanje ke uthathe intambo ezokuba umqeqeshi laphana ke kwi-Al Ahly yase-Egypt ke useziphawulele mayelana ke nezinsolo ke zokuthi ke ngathi ke khona ke abadlali be-Orlando Pirates abafunayo bezojoyina ke lona ke iqembu le-Al Ahly. Kuphikile lokho uJose Riveros wathi ke nje okwamanje ke uyahlonipha iqembu le-Orlando Pirates eselimenzele khona, so akafuni ukuliphazamisa kube nabadlali ke azobathatha u10 njengamanje. Yena ke usafuna ukusebenzisa ke abadlali abakhona kwi-Al Ahly ukulungisela ke i-Club World Cup esho ke laphana ke kuyona ke i-Al Ahly TV. Uthena njengamanje ke yena akafuni ukurasha izinto esinthi ke esafika kulona ke iqembu le-Al Ahly, so akekho umdlali ke angathi ke uzojoyina iqembu le-Al Ahly from laphana ke i-Orlando Pirates ke yona ke inkulumo le eshiwo uyena ke uJose Riveros laphana ke kwi-Al Ahly TV. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.